impamvu turwana zirahari ni nyinshi, bene wacu ntabwo bigeze bataha, interahamwe tuvuga ziracyahari n'ahangaha turi zirahari. Ati Tshisekedi arabeshya n'abantu bose barabeshya, nuko bakeka ko abantu bose ari abaginga ahari, ariko twagiye officially, twanavuyeyo officially. General Sultani Makenga kandi yongeyeho ko na nyuma yo kongera kubura imirwano mu mwaka 2017 kugeza naho Tshisekedi agiriye ku butegetsi, bakomeje kuvugana nawe, ariko ngaza kubabwira ko nyuma yo kugenzura neza yasanze M23 igizwe n'abanyarwanda. Iyi ni amagambo ya General Sultani Makenga, umuyobozi w'inyeshyamba z'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo yari mu kiganiro n'umunyamakuru w'umunyarwanda Scovia Mutesi wa Mama urwa Gasabo. Ikiganiro kibanze ku ngingo zitandukanye zirimo impamvu nyamukuru yatumye uyu mutwe wa M23 wongera kwegura intwaro ukarwana n'igisirikare cya Kongo. Mbere yo kwinjira muri iki kiganiro mu buryo bwimbitse, reka mbanze nkunyuriremo muri make amavuna n'amavuko y'umutwe wa M23. Uyu mutwe ugizwe n'abanyekongo biganjemo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, washinzwe muri Mata mu mwaka 2012, ushinzwe n'abahoze ari abarwanashyaka cyangwa se abari bagize umutwe wa CNDP, National Congress for Defense of the People, waje kwitwa M23 bishingiye ku masezerano y'amahoro ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa Werurwe mu mwaka wa 2009. The March 23rd Movement cyangwa se Mouvement du 23 Mars yashyizweho umukono hagati ya leta ya Kongo na CNDP. CNDP cyangwa se CNDP yari imaze igihe irwana n'ingabo za Kongo, ahanini ivuga ko ishaka ko ubwicanyi bukorerwa abanyekongo bavuga ikinyarwanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buhagarara. Leta ya Kongo rero yaje kwemera ko habaho amasezerano y'amahoro, ari nayo yaje gushyirwaho umukono n'impande zombi tariki 23 z'ukwezi kwa Werurwe mu mwaka wa 2009. Impande zombi zemeranya guhagarika intambara, maze ingabo zari za CNDP zigashyirwa mu gisirikare cya leta. Mu mwaka wa 2012 rero uyu mutwe waje kugaruka noneho witwa M23, wongera gushoza intambara ku gisirikare cya leta, ukaba urashinjaga leta ya RDC kutubahiriza ayo masezerano, uhitamo kwegura intwaro bwa mbere mu mwaka wa 2012, noneho witwa M23. Imirwano yamaze imyaka 2, ndetse M23 yigarurira ibice bikomeye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, birimo n'umujyi wa Goma. Ariko bidateye kabiri mu mwaka wa 2013 ingabo za RDC ku bufatanye n'iz'umuryango w'abibumbye baza gutsinda abarwanyi ba M23, bamwe bahungira mu Rwanda abandi bahungira muri Uganda. M23 yongeye kubura imirwano mu mwaka wa 2017, bikavugwa ko yateye ituruka muri Uganda nubwo igisirikare cya Uganda kibihakana. Ihohoterwa ririmo n'ubwicanyi, gufungwa ndetse no gusahurwa imitungo bikorerwa abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, kuba leta ya Kongo itemerera impunzi zabo abanyekongo bavuga ikinyarwanda bahungiye mu bihugu by'ibituranyi nka Uganda, u Rwanda, igihugu cy'u Burundi, igihugu cya Kenya n'ahandi, biri mu byo General Sultani Makenga, umuyobozi w'igisirikare cya M23 avuga ko bikomeza gutuma barwana. Tugarutse ku kiganiro nyirizina cya General Makenga na Mama urwa Gasabo, ntitwabura kuvuga ko ari agahigo kuri iki gitangazamakuru, kuko General Makenga ni umugabo ubusanzwe udakunze kugaragara mu itangazamakuru. Kuba rero yaremeye kuganira na Mama urwa Gasabo, umuntu ntiyabura kuvuga ko ari ibintu bidasanzwe. General Makenga mu gutangira ikiganiro yavuze ko hari abantu bitiranya kuba uyu mutwe waratsinzwe urugamba mu mwaka wa 2012-2013 maze ugahunga, nyamara kandi ngo atari ko byagenze. Uyu mugaba w'ingabo za M23 yavuze kuvuga ko watsinze abo mu Rwanda mu gihe watse impamvu ituma barwana. Kuri M23 rero ngo siko byagenze, ahubwo ngo habeho gutereranwa ndetse no guhanahana uyu mutwe bikozwe n'imiryango mpuzamahanga, biba ngombwa ko abarwanyi ba M23 bafata umwanzuro wo kurekura umujyi wa Goma n'ibindi bice wari warafashe, uhungira muri Uganda ndetse no mu Rwanda. General Makenga kandi yavuze ko muri uku kurekura ibice bya M23 yari yigaruriye mu mwaka wa 2013 habayeho n'amasezerano yihuje na leta ya Kongo yabereye i Nairobi mu gihugu cya Kenya, hakaba haragombaga kubaho kubanza kureba niba koko ayo masezerano yubahirizwa. General Makenga yavuze ko bakomeje gutegereza ariko ntihagire igikorwa, bagerageza ubundi buryo bwose bushoboka ntibwatanga umusaruro, ari nabyo byaje gutuma ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa Mutarama mu mwaka wa 2017 umutwe wongera kwegura intwaro ngo urebe ko ibibazo byakemuka binyuze mu ntambara. Kuri General Makenga by'umwihariko na M23 muri rusange, iyi ngo niyo nzira yonyine yari isigaye ishoboka. Ku kibazo cyo kongera guhuza ingabo zikongera kugaba ibitero kuri Kongo, na cyane ko bamwe bari barahungiye mu Rwanda, abandi barahungiye muri Uganda, ndetse hakaba n'abandi bari barasubijwe mu ngabo z'igihugu. General Sultani Makenga avuze ko abari muri Uganda ari bo bafashe iya mbere, hanyuma n'abandi bari mu bindi bice bagenda babiyungaho gahoro gahoro. Agaruka ku mpamvu uyu mutwe urwanya leta ya Kongo, General Makenga yavuze ko bafite impamvu nyinshi barwanira, ku isonga hakaba guharanira uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda,
bavuga ko babujijwe na leta ya Kongo. Muri make General Makenga yongeye gusubira mu mateka agaragaza ko iyi ntambara atari ya none kuko ifite amateka kuva mu mwaka w'igihumbi 1996 ubwo ihuriro ry'imitwe ryiswe AFDL ryagabaga ibitero kuri leta ya Kongo riyobowe na Mobutu Sese Seko. Dusubiye mu mateka gato, iryo huriro rifatanyije n'igisirikare cy'u Rwanda ndetse na Uganda ryagabye ibitero byari bigamije gusenya inkambi z'impunzi z'abanyarwanda bari barahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwaga Zaire icyo gihe. Izo nkambi zikaba zari zirimo abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'abasirikare ba FARC bari baranahunganye intwaro, bakaba barajyaga bagaba ibitero ku Rwanda mu bitero byiswe iby'abacengezi. Intego ya kabiri y'intambara ya AFDL kuri Kongo mu mwaka w'igihumbi 1996 kandi kwari ukugarura impunzi z'abanyekongo bavuga ikinyarwanda bari barirukanywe muri Kongo bahungira mu bihugu bitandukanye biri mu Rwanda, igihugu cy'u Burundi, igihugu cya Uganda n'ahandi hatandukanye. Hanyuma iya gatatu ikaba yari uguhirika ubutegetsi bwa Mobutu bwari burambiranye, bivuga ko ari nabwo bwatezaga ibibazo bitandukanye by'umutekano mu karere. Wenda nubwo twavuga ko ubutegetsi bwa Mobutu bwahiritswe, ariko General Makenga agaragaza ko izo mpamvu eshatu zarwanirwaga mu mwaka w'igihumbi 1996 na n'ubu zitaravanwaho kuko interahamwe ziracyari muri Kongo. Abanyekongo bavuga ikinyarwanda bahunze ntibigeze bacyurwa ngo basubire mu byabo, kandi n'ubutegetsi bubi buracyariho muri Kongo, ariyo mpamvu M23 ikirwana. Muri ibi byose ngo hagiye haba amasezerano mu bihe bitandukanye, ariko ntatanga umusaruro yabaga yitezweho, ahanini kubera ko ubutegetsi buriho muri Kongo nta bushake bufite bwo kuyubahiriza. General Makenga kandi yagarutse kuri bimwe mu byari bikubiye mu masezerano umutwe wa CNDP twigeze kuvuga M23 ikomoraho izina ryayo buri waragiranye na leta ya Kongo, harimo ko ingabo za CNDP zagombaga guhabwa Kivu zombi, y'amajyepfo n'iy'amajyaruguru, bakaribo bazigenzura mu birebana n'umutekano, bityo bikanafasha impunzi zari zarahunze gusubira mu byazo. Ni amasezerano ateganyaga ko izo ngabo zari kugenzura Kivu zombi mu gihe cy'imyaka 5, hanyuma yayo hagakorwa isuzuma ngo harebwe umusaruro byatanze. Ariko General Sultani Makenga avuga ko imyaka 5 itaranashira leta ya Kongo yatangiye kuva muri ayo masezerano, ari nabwo havukaga M23 muri Mata mu mwaka w'ibihumbi 2012, yashoje intambara mu mwaka wa 2012 kaza guhunga mu mwaka wa 2013, ikaba yarongeye kugaruka mu mwaka wa 2017. General Sultani Makenga kandi yabwiye umunyamakuru ko bamwe mu bari mu buyobozi bwa Kongo barimo na Perezida Felix Tshisekedi bahoze bari ku ruhande rw'umutwe wa M23, bose bahuje intego yo kurwanya ubutegetsi bitaga bubi, ariko ahagiriye ku butegetsi yirengagiza ibibazo bya M23 kandi yarabizi neza. M23 kandi yohereje abayihagarariye i Kinshasa mu gihe cy'amezi 18 ngo bongere bibukiranye n'ubuyobozi ku mpamvu zituma uyu mutwe urwana, ariko ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi bakavuga ko batigeze bajyayo, ko nibo baranagiyeyo bamaze amezi 3 gusa. Kuri M23 General Sultani Makenga avuze ko ibi bimenyereye ko abategetsi muri Kongo barangwa no kubeshya. Ati Tshisekedi arabeshya n'abantu bose barabeshya, nuko bakeka ko abantu bose ari abaginga hari, ariko twagiye officially, twanavuyeyo officially. General Sultani Makenga kandi yongeye ko na nyuma yo kongera kubura imirwano mu mwaka wa 2017 kugeza naho Tshisekedi agiriye ku butegetsi, bakomeje kuvugana nawe, ariko ngaza kubabwira ko nyuma yo kugenzura neza yasanze M23 igizwe n'abanyarwanda. Aha rero naho General Sultani Makenga yahereye yongera kugaruka ku bivugwa na guverinoma ya Kongo ko M23 ari abanyarwanda, avuga ko ibyo bahoraho bivuga ndetse n'ubutegetsi bwa Kabila bwabivugaga, ariko babizi neza ko atari ukuri. General Makenga ati abanyarwanda n'abavandimwe bacu nta wabivanaho, ariko hari u Rwanda hakaba na Kongo. Igihe cyose rero iyo Kongo inaniwe gukemura ibibazo yakaba ikemura, ibyitirira abandi, ibyitirira Uganda, cyane cyane u Rwanda, ejo izabyitirira n'abandi. General Makenga yavuze ko nubwo ari uko ubutegetsi bukomeza kubivuga, ariko ngo ntacyo buzabikoraho kuko abo bwita abanyarwanda badashaka ntande bazabashyira kuko ari abakongomani. Umunyamakuru kandi yabajije General Makenga ku bikorwa remezo bihenze bigaragara mu duce tugenzurwa na M23, yibaza ahantu M23 yabivana ubushobozi bwo kubyubakira abaturage niba koko badafashwa n'u Rwanda na Uganda. General Sultani Makenga avuze ko hari ibikorwa byoroheje bashobora kwikorera nka M23, ariko hakaba n'ibindi binini bikorwa n'abandi bafatanyabikorwa barimo n'umuryango umwe bw'Uburayi watangiye kuhakorera bataranahafata, ariko bashyiraho uburyo bwo gutuma umushinga udahagarara. Ikindi kandi ngo uyu mutwe wa M23 abaturage barawushyigikiye mu bice ugenzura, na cyane ko nabo baturage barambiwe ubutegetsi bubi, bityo kuko kuba inyuma nabyo bituma hari ibikorwa bikorwa. General Makenga yagarutse ku mutekano w'abaturage batuye mu turere M23 igenzura ko uhagaze neza cyane, ku buryo hari n'abaturuka mu turere tugenzurwa n'ingabo za leta bakahava bakaza mu bice bigenzurwa na M23.
General Makenga kandi yavuze ko imbaraga z'abasubije inyuma bagahunga mu mwaka wa 2013 ubu zitakongera kubishobora. Yongeyeho ko M23 itagaba ibitero kuwa ari we wese, ko ahubwo ikikora ari ukwirwanaho mu gihe igabweho ibitero ndetse no kurwana ku baturage babarizwa mu bice igenzura. Ibi kandi ngo niko bazakomeza kubikora kuko bazi neza ko nta na rimwe guverinoma ya Kinshasa izigera yemera ko ikibazo gikemuka mu mahoro. General Sultani Makenga muri iki kiganiro kandi yanagarutse ku mfungwa z'intambara umutwe wa M23 wafashe, avuga ko uretse imfungwa zo mu ngabo za leta FARDC ndetse nabo mu mutwe wa Wazalendo, harimo n'imfungwa zo mu mahanga zirimo abarundi ndetse n'interahamwe. Ni naho ikiganiro gisoreje. Iyi ni Intsinzi TV. Ndabashimiye cyane mwese twabonye, sigara n'ubutaha mu bindi biganiro byacu. Jye nitwa Eric Safari. Mwakoze cyane, Imana ikomeze kubarinda.